Bere ba tsaba ba ready for beef. Parla. O tsama ready for beef. Ano sta kuna ngoma leyi ngomisiwa beef ami. And vhiki leri nga fika endla sweswo byeli mi ku ni fanele ku senda ngoma leyi beef ku mina. I xixi ku tsakisa ku lo wa beef bilo. Lo vutisa. Ya. Yebo, yebalazi. Uzo ungabuya kamina beef we. Wala ku beef mina we. Yeah, yebo. Lo vutisa ku beef. Wa swi ta ku twa. Mina wa twa no ku ri fake aka salana so. Namutlha. A wu ta ka salana so. Yeah, akuna problem izwo zamdzikizwa asikazwa. Ungabuya kamina beef we. Wala beef mina wena na. Na ta swi tiva ku ni va ready na mina. Wala ku ni beef na. Wa swi ta tshama njingela nenge ku mina ni gonoki ni xigono. Wa swi nok. A ni nge swi rivali. Sorry balesi. All right. Ngikuthi Weke awubuli kusori kamina. Sorry wa nendleni. Ni byele leswi ni nga swi endla na mina ta kota ku sorry. Leswi nga swi endla, u swi endla ka ka TikTok. Wena wa bazwe. Sorry ka leswi ni nga swi endla ka TikTok. Ka papalala. Ka paparulana. Elezo.